Gavana Mutuma Ntwithingia ni arugurite rwangi rwa ekuru kwewa twana cibitari-ini ya Nthambiro murandi juria jurari jurungamite kwa miaka 8. Ntwithingia na njuri yawe ni bacokete bariungira nja ya sniper kuthuja aria nyomba iria DP Kindiki agwakira nja izi ikinyite. Marion Karugi ari na ndeto tariria. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia na kinyite ntere cia Nthambiro wandine Gembe East kuriukia maternity ya cibitari ya Nthambiro irakwa kaita ka miaka 8 itarita ngui nontu bwa kwithurania kwamire. Mheshimiwa Gavana, tuna upungufu wa Alitibangugi staff. Currently tuna Alitibangugi bana na bonde ni nasi. Tukuromba kwa kuinyizia niondo maternity ukurura ikeja kuigwa renge gavana wetu. Kiambo sa county utenda bo fo ingi yo le Nyoma? Unende ngwete kikende qualify le bo fo no tumatane te yo le kwanda ngwika wondi yake. So watu kwa le Meru county yonde wale leo na muwanda yonde no ndote hospitali nge kwa toka kudana wonti. At least na dieta untoko kwa kubona kale bo fo. Na wite maternity ni tumirite kigina kia milioni 4 kiri kaita ka mieri 2 iria thiritwo ari utonyo bicine. Meyere kuyukio tongeria nene ya Gembe East one only. Kwena milioni 4 itumikite nene ya maternity nikenda tumechokia ya mbele ya kureto toro ringe na kwambiria ai aciere ndakaira mbele neto choke mwene barabara leo chokia matembeto neto choke mwene vitale yetu mandakari ya barabara tome vitale ye dewa ndakari matuma wa ayu memye ile bakaroma transfer bageta Dr. Mugambi sibitari yako kwa mbele nagwa itawasawa keya kuimba ndakari para kualeta baweta neto bamenye na direra yangite ende bwana gavana wika mungu mungu ndo bayikie uri moyo tokone naomba tu kwa unyenyekevu unifanyie first aid kama ndugu yako unisaidie kwa sababu mtu ameniahidi na juzi nimefuata turekile budget mwaka huu ne kirwambesa which means next year kwa bwana gavana mtu wale tu kulugeka na ndakazi yako ni kuradi na sana ego watu wikigani mulimu mateso akuingia saiki na wewe na capacity baba unyenyekevu utotege durante de guerra sempre especially quando vai que ngolo wa site utobweze kwa wala huti dogo fosa ile katatumika mbele tona ndani uri moyo tokone naomba tu kwa unyenyekevu unifanyie first aid kama ndugu yako unisaidie kwa sababu mtu ameniahidi na juzi nimefuata turekile budget mwaka huu ne kirwambesa which means next year kwa bwana gavana mtu wale tu kulugeka na ndakazi yako ni kuradi na sana ego watu wikigani mulimu mateso akuingia saiki na wewe na capacity baba unyenyekevu utotege durante de guerra sempre especially quando vai que ngolo wa site utobweze kwa wala huti dogo fosa ile katatumika mbele tona ndani nawe munini wawe Linda Kiome na murite kumwakanya nikenda kinyithiria ikuru mataro ya kwimenyera rira baribari to ikuroma your excellency chinyete muno umpekanya twina sisi wetu wa health twije tukarende na ikuru baba twaranĩrie mantuja wega wa kwĩja cibitari na wega wa kwĩja kuona daktari igitarira toigwituka matete mwana kaitene okau gavana Mutuma aliungite nja ya mututigi sniper kubaikiririo na kulaitha murariura munini wa rais Profesa Kithure Kindiki awakira nja ya sniper Mutuma akiwa akawatanira na mubunge Kile na MCA Muri uswera familia ya sniper wakili wa kubathetera kire ya mbari ari rekotini mweri yu woni ta Mutuma Ntwithingia na twina atongeria batu na bonda Kile na Muri nitwitikaniritie tukauria wakili
kana advocate wa kuthetera family ye nonto ilazima ora ile sniper ilazima ora bangete ora tumete sniper eta mutindwa ilazima atrimane na sheria na ilazima amenyekane. Tutawetiganiria bu na tuwe delay is not denial. Kesi kuthiria nende miaka eri mwiri yo sniper yoi mochari ende tuwe neo maromba yara sniper aromba muno aromba ira Meru. Riu twiyite nikenda mbere tu inspect murandi yo His Excellency the Deputy President wetu Mheshimiwa Kithure Kindiki auto support wakira sniper na kinya barabara irana cio twithirite tukibwitha cia bill of quantities nikenda ibwithwa ende ndirenda kuwa tutika mwiro sniper forever nkiromba Mheshimiwa Ndan Mheshimiwa Muri County Assembly of Meru na kinya community iranje ne sniper na aciari ba sniper na mwekuru twetikanirie nikenda ruwa muno twambiriria kubanga mathiko ya sniper woni nke ya kurua buga mathiko ya sniper ya kila mweri wa mwanja ende ngabana ningokoria au awira mweri wa mwanja mugakurugithie mugakurugithie no ndo wa kwithiwa ote mundu tia maiti nyomba eta urita ngui ukuona weta wetete gukoria ne mbinda atia nyuma sisi yo wa Meru atwirira atire timwera ye weta uturakwa imenya barabegete atia baditete nguira na atwirira Miriam na ringete thimo ya sniper na atwirira Miriam thimo ya sniper ya urire nduke kondo gogweta tunyai tware na mutuma na yura ndeto yu kwandu au na gwa kusunguzwa re Miriam aringaira sniper thimo atia na ndugo no gwa tomete ka kribu kara nkiripotera Weru TV kumembe Betao Marion Karugi wa Kenywa.